O muthenya gwatuka muingi wa Mutomo ukoretwo ugiikara na guoya wagagu munene kumana na tharikira cia mahinda kwa mahinda ni ekinaĩ aria makoretwo makimahithukira makiria mathaini ma utuku na kumaiya. Muthenya umwe thutha wa mutumia urambitie biacara ya irio nyumu kuhithukirwo nduka-ini yake na kuiyo indo ciothe, ekinaĩ acio ni macokete itura-ini riri kuria matuite kirabu na kuiya njohi yothe na indo ingi. Kuratuika icia mambiriirie kuiya indo micii-ini ya andu na migunda-ini, na thutha wa kumahithia kwa ihinda riu marongoreirie matuka maria marahithukirwo mathaini ma utuku ni ekinaĩ matari na guoya, na aria thutha wa kuiya maratwara indo icio thoko itari iramenyeka. Walianza kuiba mbuzi, mandizi, kuku, ng'ombe. Siku hizi sasa wamekuwa gagari, wameanza kuvuja maduka na wanachukua kila kitu na wako hata na gari. Hiyo nafikiria ni watu wanawasaidia, wanaiba pamoja. Kumekuwa na wizi wa hali ya juu sana, kwa sababu hao wezi ni kama hata hawaogopi juu na mwenye anashikwa. Ona thengia ya honge cia wathani wa matura guthondeka baratha itiganite kugeria kwenjera kihumo gia thina uyu, ekinaĩ acio merikanite kwaga kwenyenyeka, undu uria tumurite marakara gatagati ka muingi uria riu urenda borithi othe mwena uyu mathamio na ngieru kurehwo niguo kung'ethanira no hagukuo ugitiri guku. Mutomo hawa maafisa kuanzia kesho asubuhi wasikue hapo, kwa sababu hawa maafisa tunaona tu huku kwa mtaa wakirandaranda, lakini kikiwa ni huduma hatuwaoni. Kuringana na munini wa County Commissioner gicigo-ini giki Ruchege, thuthuria ni wambikitwo na mitaratara itiganite kagathikwo gucokia thayu itura-ini riria no kuo mucii kuria wari mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta. Gukirio Ruchege na MCA wa itura riri Joe Kĩgara makiuria muingi kuheana ndumiriri cia bata kuri athuthuria niguo kumateithia gwikia ngono ekinaĩ acio na guteithia muingi guthie na mbere na mihango yao. Tumekubaliana watatupatia information wale ambao wanawajua in confidence, na tutahandle wale watu ambao wamekuwa wakihangaisha watu. Wakazi wa Mutomo, jambo kama hili likitokea, waitikie kupatiana ripoti kwenye police station ya Mutomo na kwenye police station ya Gatundu. Kuma itura-ini ria Mutomo gicigo-ini kia ubunge gia Atundi ya Mũhuro kaunti-ini ya Kiambu, ritwa riakwa ni Mathew Ndung'u wa Mbugua.